Yeah, they fat was me. And verse 13 say, now what they or Pacho was it? Now what the nyadie ya no the nyadie ya it Israel for no. On say o kosunti no obi timi koto yare be yo. Obi timi di ade ya nyadie no wadi unya obi otimi to ahokere. No de ato so otimi to hia. No de ato so ebi se wo sese wanya wo sa. Enye yare nyina na fie urade. Yare bi wo ha ye wo dadam ho anopai obi na anya onyadie ebi se kiamfo yare na amre wase a kabana nko watwam. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Nti kana ukura na ekohwe ho no obi ohu sa branti wesi anstopo na obi ya kese dodo nti kana ekura na ofenya accident na ne na ba ko mu no nkade. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Anoba me bo amane se wo nhira de fie urade na obi astopo wa anoba wo be sori bi. Amen. Me say me kasafa the enviness of abundant increase. Yes. Enibre ahoya. Wo obi a wakosumu. Editi e bia wo tie me obi de ade bi diw. But wo nya din de how. Anoba me be say me catch you say Awurade Nyankopon ma wa hode a. Yes. Emu ye dene. Yes. Praise God. Hallelujah. Na so do go sie kura. Minimum or two a yam day. So what do you go? What do you go? And I know microphone who yet ding. And was a bread or of course to share once no. Moving back to ye. 14 mommy. Yet is 15. No will be Psalm 19. Oside Do not say. Oside Oma wona setra efunu wom. Na woma Israel for na setra furu wom. Sister wa setra furu wana. Wa setra furu. Bibia ye ma furu. Me se ben furu. E ma oba mumu. Na no pay. Do a wo share Israel for so. Erade ko so ma wo. Efunu wom. E wo dote ne ntaya adwuma a eye din. Efuom adwuma ye. Efuom adwuma. Woni inuma hodo nyadie ya this di won nyadie ya adie woni na so sebeto na to na woni atu aka oye bibia enye tie me hospital to yare bia Why yes, you hey, nyadie bi aduobia. Sa ko kolebu accident center no ya. Na so dan kan ni pa no yo no. Anopai, Awurade say, bredodo odi adwumaden. Jesus. Eni nyadie hye nkrofo no. Nkrofo no cost, pa to aso. 15 is there. Na Misrim he e ka kire. Na Misrim he ka kire. Hebrew for awojefo tie wa se go fitie what this saniama wenye omo nyina na nkrofo na ekoso enti die na afa ye ba stop kra enti afa de Pharaoh angasa din huji no fra awojefo a se Israel fo ma na nyema waje wa wo no waka kire won se he me hu se nkrofo we omo koso na ye din ye di ye omo nyina still enye yie
Jesus. Enye sam keka wano sam dwembone bani yesi wa wu na watemi asori akansam akase dia wo ya bia enye enti Pharaoh din huji na Misrim hene ka kire na Misrim ka kire Hebrewfo awojefo no se mu ba ko din di Sifra ene oba ko din di Pua no se mo ko je Hebrewfo wo na awo ohunu se oyo barima munkuno oyo badia dada no na esi na Jesus to bi wa ye wodo no no okura chede o ni ma mi bi duru ho abe no oje achede no ni ma mi ni le bi ko dware akora no pa oje nhira no oje nhira ni free ni nsem obeje enti o se mo se wo mema munkuno na se ya madi amunya wo but the man ye go ka kire wo no na ye go ka kire ne se wo fa ni bre ni akire no na o musura urade hallelujah na nipa we ti a wo busa se wo boa nipa ne ntesa 17 na awojefo no suro onyankopon na awojefo no yedai na Misrim he kachira no na emom oje marima no nkwa amen tie mo a aya nkrofo kan nkrofo won nsam kire no are you fear God no and as odi oti asem bia no atu so se eye nokre se enya nokre won so wase yesi usra urade ndi grofo no himu o ena aba safiri ene po anchen ebe ka kire won se man wo a munku nkwada no but the man usra urade ndi wanka so yo hene wantie na wantie no ewurade ya ade bi ma sa ma no amen fi kan na tie fonti ene 18 se na Misrim he frɛ awojefo no bisa wo se he frɛ awojefo no se ebusa wo se adenti na mo yesa na mo ma Misrim ma emerima entrance mo ma Misrim ma emerima entrance adenti na memo na me se mo ju wo mo no mo tiase na awojefo no bua afero se Hebrewfo ma Hebrewfo ma no tese Misrimfo ma tese mo adwembonefo ma woye primprim woye owoden awojefo no nya nu won chen no na wawoda do hospital everybody ma ngo our fair fro twaso me 20 ne se dey onyankopon ne awojefo no Abrafo na was say and this lady built houses. Yes. Everybody mo won sisi adan. Amen. If is adwem boni afaro di bre won no. Wan fa anya adwuma. Amen. Everybody ma won di yie. E mo sisi adan. Praise God. Amen. Na misro be ne wo. Won so obi asem go ka binti wo bre. O se wa bre wo hu ano. Obi asem wonim e wo kro na wutim no. Hey. Obi ahintasem obi fofo a wo kra wonim na ma eguso enso won say ho ntaw obre because won sura urade it is a sofo na o kan ho asem a wo man okro mo hin na o kan ho asem a wo man obi a waye na o kan ho asem a wo man enti won ko ade won na hotene obi a bibia waye bia anye na so samai die kofi aja ewurade say wakatre Pharaoh say na na nyenya o nyamesuro nti wakatre no say nyenya na mo Israel for ma no so obaba wo a no mo ye primprim eti yakura ye beduru ho no Esa mana emsa kam time no kitu e bi time no edidi ko na so ye be wie fi say
a respected time e wa ha me the 5 minutes pe kire honum na afi me bie kwa matiefo amafe wo mache na no pe o ma Psalm 19 verse 9 anke quotation bi kan wa de be si ha ya ne what's it dey enyom dunkron yimunkro no yimunkro say what's it dey Ewurade suro eye kronkron Ewurade suro eye kronkron Ewurade suro ye dey kronkron ejina hoda bi enti obi a wo suro Ewurade ni suro no unrespected God's fear. Yeah. Say it is holy. Hey. It was sure Radia onya de bonne. There be o. To say Safira ne poa I would give for man. But what to aso? Ewurade suro ye kronkron ejina hoda bia. Ewurade atamudie ye no. Na te Ewurade atamudie de e no kre. Ni nyina tene. Enti dia wo ye wo na Ewurade di watamu obema. Ni nyina tene to waso ba me. 10 is there. Ye akono sene sika. Ave what? Yes. Was it so be sure Ewurade a ya kono esene sika. Esen dia ben sika. Any dia sika ma papi. Any sika ma papi the refined gold. Yeah. Gold wa ya pare ho no. Ewurade suro ne boden esen sika ma pa. Na eye frem sika. Na ne no eye desene wo. Frem say ewo. Desene wo. Any ahwedie mu nsu. Eni ma me no ya se de no. Ahwedie mu nsu ne wo. Ena de. Praise God. Hallelujah. See here on say 14. Minto aso. Oh, see there. O say na o kan no. 10 na be kan. The first 12. And o say 11 say. 11 see there. Onam so bo wako akoko. Na onam so bo wako akoko. Enti anọba mi di Ewurade suro na ekasa tro say. Na faro nsuro Israel for Israel no. Esudie mu wo akatua. No bia wo di Ewurade suro so achi no. Esudie na wakatua pi. Praise God. Wana ohunu ono ara ne mfom so. Na no ba Ewurade me voucher. Catch factor me. Sudimu. Praise God. Hallelujah. We boni e wadi. Faro we. Hey. Hwe se dia wote. Abosom hene. Ohini abosom aye homa. Na so wo kokasa yenkunyame ma. Hwe wo se dia wote a. Wo ka obi asem. Okay, can't go for some. If you know what you want, can be awesome. And one said the Bia bread, the Bia Wata the Aya back, won't call him. You can never be increased. But you are envy the abundant increase for some to just what they say, Nipa, Unyango Papa Germano. Don't be envy, don't be jealous. Praise God. Hallelujah. Na ma wo je fo no say ye de ye ntimi nyesa. But verse 30. 30 o say. Wase dai. Enso bo wako ahoban e wo bone a. Na so Awurade bo wako ahoban wo bone a. Wo apaye ho. Wo apaye ho. Na anhye me so. Na me dibem. Na no na me ye dai. Na me dibem. Enu mu na me dibu. Abo Awurade. Na me amame hu afi. E wo mu ye kase ho. E wo mu ye kase ho. Ma na num nsam enye wo fe. Ma na num nsam enye wo fe Awurade. Na makoma ankobo. Na makoma anye dai. Ankobo nso o wani. Ankobo nso o wani. E wo wanim. Anopai. Me botan ene me jefo. Awurade me botan ene me jefo. Ya da wase. Amen. Anopai. Awurade suro na di nhira ma. Yes. Na faro nsuro nyame man. Enso ya oye nyina no anye adwuma. Say kofi na ya ataka say nyame asem ide e yade ya twura to ho. Ni ebewu say ya adwuma ya de tu ya de yefo. Eni ye no ne ye kasa. Ye na no bai asem we de kasa asem we ba ye no. Na me ma me baba kra no ya nwuwom no mo mode say ombe wo me eda ya asem eda odada. Ba no bai urade ma yakofa aba. Yakofa aba say biribi koso. Eni be hu ya ama obre nti anobe asam ne kasa kire wo se ema wani mmiri obi a woni ne go school no wa kwa eja ntidi yi wo bre be so wate nti enka asam a eya atrosam enwu no so. Don't be envy for the abundant increase. Ema wani mmiri enkeka nsam se de nyame ehra ne emu ne obi anyame ehra no ye mo se ne nhra ne fi nyame de a enye wo enkoje pa
na wagye no wobenya nnome wɔn sɛ si a wotiwe kura ho ntɔ but the day bi a wo sɛ no no so ɔkɔba praise God hallelujah amen anopai me mfa wo nkɔ bebree bi sɛ anopai me nso me begya ama na wo so wafrɛ radio no ai obi a wo nhyira but awurade ɔma obi nhyira ɛdɔɔso wɔn sɛ wɔyɛ Joseph bi ne nuanom tɔn no ɛnna de ne kɔpie Misrim but wɔntumi ambrɛ no ase awurade bi yi ne pie nti ani bia ruby panimu a metimi aka sɛ na wɔyɛ panihu ɛpere so ma yɛtɔn Joseph no ewi akyire na kɔm baayɛ no ɛne ɛsɛ sɛ Israelfoɔ nyinaa bɛgu hɔ nti Joseph ka ho na ɔyɛ 71 but Joseph wu akyi afei na ayɛ asɛm ama Israelfoɔ ɛna saa Pharaoh ɛdi ani bere sɛ nkurɔfoɔ 70 pa ɔmo ba yɛ kurom ha ɛnanse yɛn ɔmo dɔɔso se yɛn ma yɛn kuku mu obi kasa na yɛn asɔfo wo sɛ we are wakae every bia say nkurɔfoɔ bɛ fɔ sɛ gatibo 2 fo as ayefo bienu pɛ ayɛde ɔmo firi America ba wo da ɔmo hu news trɛ ɔda wo na ɔmo yɛ suro pero get about 42 pero yes when you pass 70 get about 2 4 na Egypt in Israel ai afa mo mba wo ba mo nku ombesro anopa yi nyame nshira amen yi waka na that's any ninti ya ni over maun if say ya mbese obenya asem wa ya kronkron merade magade ya menante basa gro that's any magade ya men kan obi hu asem basa na ya kronkron nanti basa ya kronkron merade dasene wakanya ya chrewo basam no kwana nse. Papa nyame wonhyira wo amen madam fu bi your friend Desmond obo Akyem Asene yes sir Aseme Nkansah say papa anopa yi nyame wonhyira wo amen esan anopa yi ne sister say onhu nia onka esan say asem a anopa yi wodi aba no say ebro adwene ntiase so say enyam enhyira bi a nyankopon bi ehira no nti ene bi a wato so ketua bi a ene wakadam ya yamna anopa wo Yesu di mo osi tie ni so sa esanse na ohwe di bia bia nyankopon na du na fe die wa the enviness of abundant increase osi adwuma mo ko na so kasa twemo ha na se no aso ko no bre wo ko ma no pa wia na to o to adura ka wo bo but ono na die no nya na sa so ya ano pa wo bia na nya biri wo bi ana pese say ese wamma amanfo say ese say asema wo kan ese esio esi nyame di asem suma e da bia de esi eno no de suma me ba kofia mo akọ da bia de esi da no no de suma ye nsori mfiri efie se ye be kan asem ye be ka obi asem o de awurade de suma ye no de maaye wo tani ani brenti o tani ani brenti bi adwuma bono okosoa on se me do ma me fa o master ene ye no kra nya mfato se odi
obi akase odi ene odi no odi mu trenti na odi ani bere anope odi ahenkada bia mde ko doma henwa nanim se obi sori tia no so ya brante ketwa nti ono wo nyansa ono wo den a ewrade betua ne ka na tia nti mu humi Akyem Asene me ye nipa nyame wadom me e won sunsun gurugura ho odin ugidi a nyame bejo amen unyini amikom baby papa anope nyame onhia ese onhia ese san pe wa mo bi ani age ese san na oyawo ni awrahu na odamu no because ono akase obu kompon ko hena chi na ba bia nankopon adini du ya ena watia ba fom na ni nsan no no ti obi ni brama na kona chi monsro na bibi ba ni da so se ye twa ne so a efise na de obu hine no ewura asase pem na nsi asase ani na nsi cement bi o esi buo so edu twa na ewu ba de esi asase pem no twa ebe fefe yesu di na ye jira asase pa so amen na ye yiye sanye da bi na wo faaye sanye sumu na faaye ena wa bra ase a o sorry bi Before 0554-820-910 0554-820-910 0554-820-910 and 0201-944-485 anope papa wakasa anope papa onyame nam papa so ama wakasa ama akoma na bubu akoma na etia ne sese akoma na atopisi pa ha ene se na ebimo etia ne suo esanse na kanko bia na okọ esanse nhyebe na gopon di ehira no na ebimu ampene nenti waba fam no mama dia satan ana papa yemfa we fam adumurua o share su audition pa chodin bebe akasa free so ni ba tsa ko ni Asane ano pe papa wakasa ano pe nyame sha papa amen sometimes say any preaching but any preaching no akama koma fa amen isa say shabla bo ma nfe bo ne na ekoba but be du be ya say sometimes say like ekonon ko nya ya na ka de bia no o te fa ko na so papa preaching ne dey amen mo say ne nyame akama nyame na ubi kaide ubi kimi asana be bia nyame sha amen 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 onhyira wo eti ebiani o ebiani obra kontu na enamu no obanya atamfo papa na wo kasa obra srochi Kasa yama obi enja so kakla adumura ipacho odin bebe akasa free pacho friend Richard Nkasesi Akyem Asene ipacho odishie anope mane nkoma ye we dey bo papa ya papa no abaso nsempa mu jabre amen nyame asem krampo na me ejaje se o tan odi kan ni kwa aye die fi se o tan odi kan a nya dia be hu ohwan ti da papa ma se e wo nsempa ma ka che ya na no pe me papa nya se enso akai adunra for branch se wo emi aka se na no pe but of energy e but of they will meet in the sphere ewa toy the young will be in the sphere on na amabo modi na abeken. That's right. Amen. Secretary one.
eti yɛmfa wei afa wo de fa wo na adumura washa yanso ipacho udin bebe kwase free pacho me de me na ma mfrefi abo me na ma no papa wakasa no pa so fa nya mi sla ne papa amen da niema hinta wa abla bo ne nya me ayi akire no ba be ka che na hye ye nkuna anopo nya me wonya ne Ewurade won tu ni didi won na panfo amen onyame sila no onka no abena bi na omo ye mafofo ma na blabo no me kanche ne nse ye nkura obone fo da bia omo hye na nso da bia onyame ma ye di omo sunku amen ye sila no omo sia no kwan na nso da bia Ewurade ma ye nsaka amen onyame won sila papa onyame wonya ne kese oba pa ku ye nyame sila amen bye unhyira bia nyankopɔn ade ahyira wo nti ye tu so agina ntiamo ye basa ase abrabɔ no ɛdane nkyinsi ama wo anopa yi nyame ɔma anigye emra udin ba bia ka sevi anase adumura anhwɛ yɛ so mepacho yankoi yo anape michia etiefo nyinaa echia ɔsɔfo so ayɛ mo adeɛ nyinaa baako pɛ ayɛ bedma wudu akyemɔda ota wabiem ɛna obia ekie bi wɔ akyemɔda na anape michia nyankopɔn pɔpɔpɔ nyankopɔn no a ɔbɔ ɔso nya asase no ɔmfa nyansa ɛne ahoɔden ɛzafa nkatɔfo ɛna wɔakasɛm papa ɛnsɛm keka ne ghanafoɔ papa na senior bedma me nam wɔna na bi hyia no oh na woyɛ dɛ na miso na meyɛ sɛ ne sei and was okay, or better, one of them, oh, honey, I know be a fresh hey, Papa, we are going out of one when you see and Sanema. Oh, they say, then Nano said, who's doing Uncle Poma. And Anka, why to see a Papa Nama, and a bed man, and come in front of him for Yaman. And one of one is something, Papa, Yakupo is one with Papa. I don't be at all in you. Near me, mammy, my home. So Nippon is running a middle bit you. And now, will be but said their branch came. Okoka sema papa na ba mobu papa toso obi abazo obi enya ware na obi akose no papa let's show yemfa we yo adumura obehwe yeso me pa chodin bebe ko free mi din bi bisma mi ka free station gwa wow oh here live oh Facebook Facebook mi he mo live pa na so for ya de papa ta ko station no kwasi ada bia omo en sakra Ghana for en na aye too much oh onyame on shira ne papa amen no na da ko se ba bestra asole no wo atuma sani yebeju ni amen bejo eda sepa nyame nhyira and obi hwe Facebook no akana koma eti papa wo se wate wo se kwasi da bia wo de wako asem na wie no na de no atatu amaye na Saurade kase enka de ya na akasa ma Ghana fo esanse Ghana fo pesa sao ena we yesi ena we onse yenya obia o ya de wo Ghana David mani ba no efiso na wo wo se na ka ba ko ne ye na de ha oni edi ha oni enu ya mambani John Mahama ye Yesu atamesi wi no aye Jesus papa meso no se odu mu kaka pam adumura obehwe yeso ipacho odin bebe ka free eh host the win Arab Apolimingo yes anapay nyami osiramo amen rather nyami sira bible amen na asem na okan no de obeka te mi ama semwa mi ami koko abi ye bubu mi egu fom a mi dasia mi tumi nye be ho fi oh sorry eti asem na okan no de no kura tro do nyami osira ono tu kwanem eda mo akon ho opa eda mo akon o so nyami sira we amen ena mi tia we to oba banum papa ya jeso omumo mpa e kan me ho na ene de se nyami adum no a ma sorry ka tra me tumi akwa sorry amen na ko Yesu di mo alias ni nyina free ho na my free amen nyami travel bibli amen ya chi o mu nyina you say me bye bye nyame onka ho
Insha wo. Insha ya kesi. Eti papa ne kra ne ye sorry no. Na ye prepare chiri. Ma me presare da nka kakra ne. Yo papa, on sa sema wo kan yi. Enya faako na wo. Asonda kulebi wo ho. Obi onimdie, obi wa dom. Enso ne asolitia no. Enso na ka sabo bompa papa ma no. Na ka odi pagya aya. E ka sole ne koso. Precisely mesero minimum ne ope my infrared na okay. Adumura. Obese ne ma na dom nunti na konti this year. Pia. Dom nunti abana misha mo ate. Amen. Ne te ka mo pa ka me ba ho. My friend, my friend. If you come about the time of year, because Mrs. Sunny Boy and Namastiano, Yamisu Queenie, and a number when you have brought up them. Next time I mean, transfer now go for papa. Now, on the voice, the wood do say, now, of Mama Hasapo, you and for now, and so studying chapter for there. I know Papa, Papa. Evangelist Chia Mausi da Kemano. Bye. Your friend Esiha and Betuaso. Presiding to us, my. Also, now make us a Sunday. We be a no autonomous. It sounds so big, a dominant matonium, nothing in what time. Now, fear the yellow one can get it or tank can get it near the Sano. Also, Sanka Ujano, and our bomb Pie Mano, and our course war, and Casolini Pejai. So, can you dear buy? And for me, a soft for credit. So for your num, will be a new Wakofa Bay and no, they are coaching. What they are coaching? What said, and I say, a sorry case be a woman, 10 1 besame body, a punching, and then they got a software, and a software, a punching, and a software no day, a mantam, my mantam, a mantam need a punching to me. At the China soft on the con. You didn't go Colibuni at this Saturday near Shepon. So for now, grab team. Some money the boy no punch. More dear. I will be tower dear J, but I did tell I Yashini. Not Baby Kun, sir. Obiwa brewase. Me sofo bi aname hwe no. No tema enkra nunwa ya branti efifiwe. Yede ne call ye ne yede ne call ho na omo che enam ko a yetimbe che no fridge baako ba papa ne ye huhu mu ni on ni da be that na nunwa o breaki nunwa amen because na ni da ho nye ni pe no mo ko ba ni nyina na ye o da bi o obi kra wa yare o ka no kwa na ko amabi o na wo de osimi ni obi na Everybody Yankopon, the enviness of the abundant increase. Kofi Yabakoso, Adobe or dear Nibrebedi. No, and Janope, Niaka, no Papa, 1 minute to pay Kabako de Enco. Unibisa, Enco for Froso. Fasam no Nancy. Papa, and one of the iron or Ben Kron. What can ye yatch? Oh, Nipa. Ayaja obi hu asemo kan na ye kronkron mewra de pe anopai ono de waka ne ya kire o papa ne ame waka no amen why had 20 times you ma be kasa ofi preacher na me preacher I word now about it. Babru Musa Wankasa na we bad abetu we bad abetu we asem we are there ye jihui edu yabo bia next 2 weeks that for so asa aba eh asem no is o dey be a powerful e dey rade ase me dey nchiara who the first that be chia e power be by say bateso itile dey me chia bi nua be ma Kofi Bote a o ye mpra ko wo Akyem Asene ene so adraba fo a ye chema wo uso adaroma o se ene dey ye mehia oda na yentie results a meeting no mko ye de maaye enti mesre o driver ni bia o drive ko o da to Accra se nyi hu frim bra na betie meeting ni mu nsem bi
na yɛmfa nya adwuma onyame onhyira wo bia the answer na ne ka na yɛ adwuma ho oh nyame adom bia chama usu ɔyɛ good man papa na nyame am na di 75 years tine sabiri no ontoto ne ma wɔdo guso do to onye se ka ba ko na da bi ɔno na ɛkɔ ɛno enye ɔmne kadeshifo na sia ɔmunya saa ɔmne kadeshifo na drawafo no bia kwagye besia ɔmne kadeshifo na sia ebizanyo na ɔka kyerɛ me sɛ meka ɔmne kadeshifo